O te fia whaawhelo i atu I lau whaafonga angai le nei fo I tae au ma lole soifua manuia. Usi mea whaafonga o talafo o lau Radio Samoa. A wale tino ma liu o le ali I le o ngā totonu o le awala I Ruakaka ma o loo e nei e leo leo. Te o leitu lai whai le waweawa na leilana longo I nai emergency services ma maa wai le tino ma liu o le li I luas fulwhātau sanga I lungo le Peter Snell Road. Tāpuni ai ma le awala whaapea isi awala whisota I ma le Peter Snell ma I tu whaatasia talo tae au. O loo whautuaina tangata ma ta avale e tau ma mau ma lea no fuanga a o whaasolo aiso e ngā leo leo. O le lava o le au whai ngā luenga I le to ese mo ali I kala I estete. O le mafuanga le o le awinato o pangotai le isi to ese o tago. O le whai unga o le vai aso wa te ana a mata le lava mai ele au whai ngā luenga I le to ese I kala I estete. Ma o le ana loka I le isi le ofisa o leo leo a e to aono na awinato I le to ese o tago. Sawana nafi to e whaapea fo I ona whai ma awinato le to avalu ma o le so fo I e to e whaawa wai. Taunoanga le komesina le mash o lea e lava moenga peitai o le lava o le au whai ngā luenga le whaafita auli. E iwa se lau fastful ma le wha moenga o le to esele nei kala estete peitai a fua I le whai numera le au whai ngā luenga o loo iai. E na o le fitu se lau valus fulu ma le ono pangotai ma whai ono lato wa aia. O le whaai unga e suia mai ai mai kala estete ai awinatu le to ese o tago o lo fua lava fo I tangata taito o tasi. Ma ona mana o ngā ai mai se o le whaafai fie fo I mole a inga I taimi e asi ai. Ua whaatonuina lau whai ngā luenga le Council o West Coast Regional wa ta tauna whaise whai ngai le telo ai tā lafo lo I tua ma e aho fi ai ma rates. O tala nei na sau I tua I le whanotanga le Council na whai le aso lua ma ele o mawhai o na whaai lua whala wai tele mai le au whai o tupe o lo o nofo ai tā lafo ai tangata I le Council. Pei tae au whai mai ai wa ta tauna tuli loa tangata I le I totongia rates. E le o whai ngofia I le au whai ngā luenga, o na ilalo le ta iala o lo o lima ta ita inai. E le ma whai ona tuli loa, o lea ele I o I le aso mua mua o November. O whai mai ele ta ita I whono Peter Haddock, e fōlinga mai wa ta tauna toi sui le tū la whono. O lo o pui pui ai a wā o le mea moni, wa ta tauna I se whai ngai le totongia loa I totono o le periota, e ta tauna totongia ai, sala tupe loa. Ai mai le whaatonu sili, Jarrow Liu, e le o rates le te le tupe o lo I tua. Pei tae o isi pa anga le council, ma o le toa tele lava o matanga luenga le malo. O lo o whaawau pea ngā luenga lo wha nisi o lo ngā lulue e au noa ma se totongi I le wha mamai na o mea na wha leanga I lo longa I Hawke's Bay. O le olo o iai pea nisi o volunteers whai malanga mai vaenga I se le North Island. Ma o nisi wano nofo ai lava I Hawke's Bay a o isi o lo o tau sāwali pea. Ona o le uti o le sapalai o whale le tu mau e mawhaiona no nofo ai volunteers nei. E iei ainga Hawke's Bay wa avea nei ma ainga o I lato nei ato ai ma le whaawa noa o whanua e paka I ta avale. E iei ainga wato e moli mawitala le teo ani Ifsila o le alava no lato tau sia mai volunteers nei mai le masi no mati. Ma e iei fo inisi wasi itia mai nuu sa no nofo mua muai ma no nofo lata lata I Hawke's Bay. O le telo ngā luenga o lo whaia pia nei Hawke's Bay o le ave e sea lea o le palapala toa ua whaalea ngai nai le telo whale whaapea a wala. Ma tala whaai u? E lua whai ngā malanga whaapitoa wa ta pena e au se tālia e ave e sea mai ai ona tangata mai Israelu. Tau noanga nei al pāle mio au se tālia Anthony Albanese ma e whaapea o le whai ngā malanga mua mua e alu tae au a o le isi o le aso sā. E o mai le taimi o lea whaasilisilanga e le o mauti noa e le pāle mia le whai numera sa o tangata au se tālia o lo i totono Israelu I le taimi nei ma e whaapea o lo wa ai pea I tū uma e mawhai ai o na whaataunu uina saonga le mū nei whai ngā malanga. O tala nāla Radio Samoa, manuia le nei tae au.